Halo colegas, my fali on YouTube channel, hanorin Juliana e video bang hilorinyan hause fokus hanorin imi oinsa atu hase iha lian inglês maneira informal. Ida é importante los ba ita hotu tamba wangira ita tu hakarak dada liho ida. Primeiro ita tem que hatene oinsa atu hase los kalai. Wangira ita hatene hase então ita labele halo conversação me refere então cuidado. So tanema hakarak atu halo video dani ori hanorin imi oinsa atu hase iha lian inglês maneira fácil. So ida halo video ini tambah durante nih halo mentrim program nebe maka bulu imi hotu mai hamu toko hau hodi imi pratika imi inglês hamu toko hau mebe tambah agora ho estadu emerjensia tambah virus corona então itu tu tem que umalai mebe hamus lakoi atau idane prevene imi atau aprende hamu toko hau tanne hakarak imi na fating aprende hamu toko hau di isi video barakan sene so ba imi sam nebe mak enjoy aprende hamu toko hau video barakan sene bele komi ya krai katete la hau para hawatene hodi kontinua video sirahan sene para imbel kontinua aprende fating hau. So halo ke kuliah baraktan hawa karakter langsung lisaun ba nian. So ihani how say for imi palavra tolu nebe mak imi bele uja ya frase hodi bele hase ema ihale inglês. So palavra primeiro mak hi, palavra segundo mak hello, palavra terceiro mak WhatsApp. Palavra tolu ne how fiar imi barak mak corona bebek, mas be how mus fiar imi barak mus sido confortável ou satu uja palavra tolu ne ia frase inglês hodi hase ema. So ihane primeiro hause kuliah konaba oinsa atu uja palavra haine iha frase hori hase ema. So exemplo wanhira itaba iha workshop ida ou itaba iha aula nebe mak foun ou itaba iha fating foun nebe mak kita hare kolega ida nebe mak kita hakarak lo satu hase tamin hakarak lo satu dari liau sira. Agora dalam ida oinsa atu hase ema ne itabele uja palavra hai iha frase inglês. So exemplo hansane hi, my name is Juliana, what is your name? Ida nih hanesan dalam ida. Agora hakarak kami pratika. 1, 2, 3, go. Perfect. Agora ita pratika untuk tak. Hi, my name is Juliana. What is your name? Wanhira ita kuliah hanesan ne ema bele hatan dian. I'm Maria. Nice to meet you. Depois ita mos bele dian nice to meet you. Ne dian kata kontenti hasoru ita bot. So ida ne makanesan dalam ida un satu uja palavra hai hori hase ema hele inglês. Agora, tuir fali mai hakarak atau hanorin imi oinsa atu hase ema uja palavra hello e frase. Agora, palavra hello ne hanesan det ho hai. Jadi kita mesti beli uja hansane. Hello, my name is Juliana. What is your name? Jadi hanesan det. Mai bet nambah oin ita uja tena frase dane iha palavra hai. Hakarak atu fali frase foun ba imi atau ne imbel aprende buat foun. Exemplo, hello imi bele uja hanesa mahira imi atu halo introdução imi nian iha grupnya let. So imi bele uja hanesan ne. Hello everyone, my name is Juliana. Nice to meet you all. Agora hakarak imi pratika untuk hal. 1, 2, 3. Hello everyone, my name is Juliana. Nice to meet you all. Hatena nato jadi dane fácil los. Agora tuir fali mai hakarak atu uja fali WhatsApp. Oinsa atu hase ema uja palavra WhatsApp. Palavra WhatsApp ne imi mos bela confusão tamba WhatsApp ne hanesa mos aplikasi WhatsApp ne bema kita uja hodi texting no calling. Agora WhatsApp ini hanesa ho aplikasi da WhatsApp ini atu hase ema iha maneira seluk nebe atu dian how are you. O ya tendo karik dian dia kalai. Jadi wanhira atu uja WhatsApp ne iha frase ni bele uja hanesa ne. WhatsApp importante liu imi tem que fokus ba iminya tone ou iminya sound. Iminya sound mais ou menos hotu hansa. Hotu tem que hanesa imi usu perguntas. WhatsApp. Imi labele uja dian WhatsApp. Ya, idane hanesa imi la usu perguntas ida ya. Jadi imi tem que sound hanesa imi usu perguntas. WhatsApp. Jadi ini katak dian how are you ou dia kalai. So agora hakarak imi atu pratika untuk how iha palavra WhatsApp. Ida rua tolo. WhatsApp, ya. Agora se imi hase grupo ida, hodi uja palavra WhatsApp, imi bela dian hi guys, WhatsApp. Agora hakarak imi pratika ho 1, 2, 3. Hi guys, WhatsApp. Ida ne katak ola imi dia kalai. So ida ne mak oinsa ita tu uja palavra WhatsApp. So ida ne mak hanesang maneira balu nebe mak imi bele uja hodi ajuda imi hodi hase ema wanhira imi hakarak atu hase ema antes imi atu kuliah konaba topik sarere imi hakarak atu dada lia ho ema refere. Oke colegas sira então mak ne detona ho espera katak ino preno buat tidak usi hau. Se imi senti katak video ne imi hakarak share ho imi colegas sersilu nebe mak hakarak satu aprende inglês ou satu hase ema iha lia inglês. Bele share ho sira para sermos aprendemos tama sharing is caring.
E kita lomos komnya kraik atau habela tem to busa dedet mat imi hakarak atau aprende husi hau no hase koko atau halo kon habele. Maknede bem se nem subscribe, bila subscribe pun agora tambah hose halo video para kanisania bem imi nebe mat interesse atau aprende inglês amo to hau. Bem se nem subscribe pun obrigada para bem motor nebe max durante suporta hau makasana e hausi hasoru fila fali imi e hau ni video tuir mai. Maknede adios.